Khubor Phibaro na donbosco media network nyiwan ra shapi ki Khuborjylla Khuborjylla jong katayo baar jong benai KYLLALYNKKOT arajar arkusa. Kimat bakongsan hagani katayo beledep Shillong. Haduk santali penkasnat NIAM Thamai Archbishop Victor Lingdo Khuborjylla NIAM ba Shillong. Benut keseng Samla Catholic Saint Francis Assisi Parish Satsnyang ya kejing penkut no ya ke annual youth convention bapra. Bediang communion beningkong laispa nyo pongut bat sacrament jing penskem laispa kat saungut no Bishop Ferdinand. Bat lapen hak perda ya kejing rake jubilee rupa ke nyomer oratory. Bat mentangin pa syaki Khubor bakam penya. Kan long kesngi sa ken mau haka ala manak jong Khuborjylla NIAM ba Shillong bah haka kendai terik KYLLALYNKKOT arajar arpusau da kejing kerku jong ublay bat kejing terilang jong kinong yalam NIAM bat ki para bangen u Archbishop Most Reverend Archbishop Victor Lingdo ulapen bena ba en penkha sesantli ki parish Khuborjylla NIAM ba Shillong. Haga shithi ba ulapha shikiling do kiriu NIAM bat ki para banget jong Khuborjylla NIAM ba Shillong u Archbishop ulaong ba usngongu yo blay ba kabalang kalayat shaprang. Kabalang kalaroy bat kumta ban sumari ya kajing emensim ki para banget utei ukli do jong kabalang Khuborjylla NIAM ba Shillong harengkat kajing railang bat ki parish priest kinong trei balang bat ki dekot jong ka council jong Khuborjylla NIAM ba larai ban play sesantli ki parish ki baken THUP ya ka mauyong ka mautawar ka umpling ka nongra bat ka madandating. Hakatay ka shit hijang u Archbishop ula kerpat juru iki para banget banduay kerpang bakatay ka jing penkre ya ka jing play parish kan nong ka bekerku da ublay. Keseng Samla parish Satsnyang hakajingelam usamla jetison tingkan kum u president bat kasamla elatmi lapasam ka general secretary kila pelong ya ke annual youth convention bapra kum kedak kajinge kenduk lang jengki kun samla ka parish chisin chisnep ya kabala pelong haduk lais ngilenter kata naduk kesanterik haduk ke nyotrik KYLLALYNKKOT arajar arpusau. Lazdang ya ketika convention naduk kesanterik KYLLALYNKKOT da kebakentiu buram ya kelama keseng da uba Gilbert Sten kumbukong san. Haka jingadon ringkat langru upadar jenstar nongklau parish priest bat ki bahalor ki bela syakot sngo bahasya ketika program ki kun samla. Haduk lais pangut lawan bani shimenta syedrem ki kun samla syakani ke lempung. Hakite ki lais ngilintir lawan ajing grand ru iki kun samla de sistar halor kapang balabu. Tukin det ben riu no da shisha bat tukin no ban lepop. Nakashiti beningkong jong Paulus shikinong korin kal nong bakat san gat khot balai pelai. Kisestar bawan ajing kren di kisestar wan pentingan stand bag kisestar terna lamari. Hakas ngi babur katakan riu terik kaporjan met kila pelong ya ke extempo speech jong ki nyau teli ki balang shnong ki belawan ban shimenta kani ke program ke belong ru ban penchluri ki kun samla beki de ban long borbor bashlur khamtam hakajing emensit. Lapan hak perdai ketika jing kenduk lang ki kun samla ka parish Satsnyang hak nyau terik KYLLALYNKKOT da kemas bakhot hak bau Reverend Father Jenstar nong klau lolong unong nyarang ba akriti le niam. Hak kemas bakhot lapan rung sengru ikikat tukat ningut ki kun samla. Hadin kemas bakhot lebut sekejing penhiar ya kalama keseng da uba Sunday S Manar ubadai officer in charge jong Kejawai police station kum kedak kejing job jeng ki kun samla ya kitiki lais ngilintir. Bat ru kejing ai khus nam shiki kun samla ki balapas ba haki exam beper jongki.
Kawai ni kejing pen kre ya kejing rakhe ya ke jubilee rupa lani ke silver jubilee but kejing pen kentang ling do soblei haying manie bala ainam hau min sim bakot Holy Spirit Church Umulong Right Reverend Bishop Ferdinand the Kar ke NIAM Jowai ula ai communion beningkong hakilai spa nyo pongut ke hebret chinrang bat kentei but ek sacrament jing pen scam hakilai spa khat saungut ki khon Samla chinrang bat kentei hakan riu terik KYLLALYNKOT Haka jingle NIAM hakani kesngi Bishop Ferdinand ulalong ukongsan ban penmentai kamas bakot balasin ran lang da bun ngot kiling do soblei kentup yo Reverend Father Khuborjylla Father Rangba ke Umulong Parish. Habab hariaya kaktin ublei hakani ke jingle NIAM. Bishop Ferdinand the karu ula kentui kini ki hebret bad ki kun Samla bekinang yai long kita ki kena bad ki kun Samla ki babat scam barobor la ka jinget. Ban longru ki kon ublei ki bakut ha ka jing embryo bat jing emmen sim ki baman la kasngi bat jing emmen sim ka baman kasngi ski borang masuk ipi di bar setia ni di sacrament di biskan pada ni kita mulai penman ipi tu kemen tu kemen teman tu kemen berbol khatam pi lakian dua jisu yo jing kemen tu da amu wan sana pi iknarin ngan saduai sebukti halal kemas wa kerpang pi wan ya sacrament di biskan Jisu orang ni, ngalong pu wan ya tabren, jangan bawa yumi pu badi ya kawai, senang jaga, im hanga nga im hau. Ya pi yukan ya sacrament di peskem, lambat dari sacrament di peskem, kau nak baptisma, ni dah lalong ikon jomblei. Ikon baca, ikon sihir, ikon benda apapun. Sehingga jauh kata, roh kata, jing long itu lupa, jong ujisu. Kanyo trik KYLLALYNKOT arajar arpesau. Kanyo mer oratory kalayo ban penkut ikajing rakhe jong jubilee rupa silver jubilee haying mane mau nyang la. Ye kini kajing rakhe lasdang naduk kesan trik rempang arajar arpulai. Baru sisnem ki kun Samla ki kena red ringkat perkinobis ki lapen krek ban penlong di ki program beper kum kedak pan rakhe ye kini ke jubilee rupa. Lasdang ye ke jing rakhe ha kapor khandai beji min step da kamas bakot bala minta di Father Arcadius Puwen. Kidon san ngut ki padar khendiat ngut ki sistar ki brodar bat ki pai riunget jangasnong mau nyang la. Ha kapor shibaje shipawa layo ban pelong ye ke jing mani sacrament bot segi cultural program ha kapor arbaje no pai sngi
kum ki jing ruai ki jing shat ki drama bat ki we uba Ronnie V Lingdor MLA ka Milim constituency ulalong ukong san hakini kasngi bat ha ka jing kren jong ulay ro iki kena Samla bat iki nongelam ki bagentup uba Brickstar Dakar uba Kalbius Dakar kong Christina Kharkongor ba Marcel Kongklat bat ki we de ulay ro ru iki brodar jong ka sunny side iki jing emission jong ki Lapan kut ikini kesngi da kejing penhap ya lama de ifada hamperwa tingkan buat sekejing ai kublai ya baro ki balawan bandon rengkat lang hakini kesngi da iba Marcel Kongklat. KSACYM Zone 3 hapok kejing lam jong Samla Brendan Shulai President kalapelong ya kejing kenduk lang ki Samla baro jong kate ke zone. Kebelas dang naduk ke Santarik haduk ke Nyau Terik KYLLALYNKKOT ha parish light kensau. Presiden Jong Keseng Samla Parish Light Kensau, Udarius Wadri, ula pediang sengau bahaya barok ki Samla ki belapoi syakani ke Lempung. Layo jingkren lingkot route now Presiden ke SACYM Zone 3. Ya kelama Jong Keseng lapen hair the Reverend Father Anthony Malay, Spiritual Director kani Keseng. Hakasan terik layo jingkren na uba Sani Maulong, Father Barnabas Aim, but Father Michael Makri, ki balapan syai bat ajing mut iki Samla halaki pang ban kenti wiki kum nuban yeng scam kum ki Kristan kani kapateng. Hakapor jan min lapan mentai kemas bakhoy do Father Anthony Malay ringkat ki Father na parish light kensau. Lapan kut da kejingnya peliu jing mut ahlor kejingam jeliu ya ke Bible balalam khamat do babu babit lang paryong bat kekenhon jong Kalalong shisha kesngi ke besngau tenat na bagi Samla khasi bat garo na kate ke parish kilawan ban shimentalang. Haka step jong kanriu terik lasdang ke program de kemas bekhoit bala penmenta do Reverend Father Arokia Samni rungkat u Father Anthony bat u Father Don Bosco Kharmaulong. Hakani kesngi laithir halor kiwei pat kipang ki beidei ye ki Samla bat kebalang. Na kebenta ki Samla khasi la ajing kren pensyai no Father Bernard Lalu, Father Hieronymus L. Linkoy, Father Gerald Kongji, but Pa Anthony Kongsit. Na kebenta ki Samla Garo la ajing kren pensyai do Father Sidish and Marak. La penkut ye kesngi de kejing duai mi. Haka nyau terik kesngi blay lasdang ye ke program de kemas bekot bala penmenta do Archbishop Victor Lingdor bala sinran lang do Father Anthony Malay bat ki padar baro ne kin riutli ki parish jong ka zone. Hakapor no pai sngi layo ik jingger cooling ba u Father Anthony Malay bat hadin kata la penbot iki program lekemen bakit jingmut de Samla ne kitekin riutli ki parish bakun thup ik shat reti ne ki Samla khasi bat garo karwai ka siaw bat kumju ka jingkren lingkot na Samla Brendan Shulai President u Father Rokia Sami parish priest kalai kensau parish ula ai kublai kerpangi ki Samla baro hadin kata layo ik jingkren kublai penkut na ka sketri ke zone 3 ke Samla peaceful maunyo Lapan hiar kendau ya kalama badla IT shiki Samla jong kaparish light lingkot hapo kejingelam jong Samla Oresta Rinja President. Ya kamas aingo aha ka step jong kasngining kong lapan minta do Father Don Bosco Kharmaulong Assistant Parish Priest na kabenta kinongkit kam ke SACYM Zone 3 bat ki Samla nongelam kaparish light kensau. Ke Youth Convention Bakatsan Jong Kanongstone Diocese Youth Movement NDYM kalasdang haka khatar tarik KYLLALYNKKOT haka parish Mother of Passion Mauklam bat kani ke Youth Convention kani lai ngilente ya kani ke Lempung bekerpang jong ki Samla kabalang Catholic lepli perda do ba Witing Mausor MLA Berim ke Maushendut constituency kum ukongsan harungkat ke jingedon lang uba Elion Dekar kum sembut kongsan Reverend Father Nicholas Malong, MSFS Parish Priest, Mother of Compassion Parish Mauklam, Reverend Father Joby Matthew, Ba Valentine Soklang Piau, Menteri Keshnong Mauklam Nong Pendeng, Ki Padar na Nong Ba Atura, Ki Sister, Bat Ki Wei Ki Riukman. In Penkut Ikatega Youth Convention, Haga Kat Sao Terik KYLLALYNKKOT Singi Utrai. Hakini Kilai Singi Kindon Kijingele Kemen, Da Kijing Pen Bernia Beper. Kandon ru kajing ajing hikai ling ba kaktin jong ublay ya kabala pensyong nong rim na kashithi Paulus bakot siya kinong Ephesus kalinong kaban riw na katkot kabaningkong kaboong. Pigi kon tukok ngu ilaki kimiki kapahaw try na markani kalong kaba pidey banle. Kabala pelong ru kum kapang pedeng jong katay kajing yalang ki Samla Catholic jong kani kathan. Your hidden glory in creation.
Tisnam, Diocese Kali. Ajunya tentu kedai barbor laisi, hakinik laisi bisa pun disingkat rokat, papen roy yang kita mesin kon Samla. Nior jong Samla, jong kai Shillong Diocese. Ngadak dan jingkben kadulur kejongan marsin yoi ya biki kena Samla jong kadikenong soy diocese koki Samla pilong kalawe jong kabalang pilong kalawe jong Shillong pilong kalawe jong kaying kasem pilong kalawe jong kajai benriau pilong kalawe jong kajela kajongi koki Samla POE dalam jong ki kemat kae kabalaja haka jela Meghalaya jongi kae kabalaja hatin kong ying kajongi bat kajela kajongi kat banami dami kisni kipo kadon satrayu jongka di nomor kata ngagerpat yaki ki Samla jongka benta babi de ban sim ya ka sinjam ban wanra ya ka information neng kom e pi de ban sang nalani adin ba bila dap sang yeledi pila banwara yang ke information hakima bun kiliang halaka jong ka jong ka sap kapong halaka jong ka jingkit kli ka jong di nang benta kajela ban hamtane nang benta kali ban kajai kathim jong piang te kaong pikomu pikikun tokomu yala kitimitik pa how try namar kami talong kapatidai balle Ephesus Henrium iwe kami kaktik berkata hadu kata-kata yang kami sing jonga abangi pai ya kikun jonga kikun jongi hakini kisni kim kongushu kim ngongushu yala jong kikmi kikpa kilashin yala jing kikri kakmi kelapun kendai benar shuaman kha yala jong kikun ukpa ubakit ubaba la aidut la aikai la aiso la aijumbam nadu badangban hakakpo jongka kami ndalakha la penhe la pensanki la aibam la aibi yaki Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 7 harangkat kejing ipo iping lingba kejing wan shimenta de kispa ngut ki Samla na santali ki parish kalapli ya ka 4th Youth Convention haga khat artrik KYLLALYNKOT parish Maubri de Ubikar General Reverend Father Richard Majau ha kejing kren pli kini kesengi Reverend Father Richard Majau la banjur da ka bapinkin mau ya kejing koridor jong kejing jongki ha kapor jinglong Samla jongki Kajing Samla kam kut bat kam syong tang hakarwai kasiau kasyat kemen kebam kedi Henry kedi kapor ban pelet jingmut ha kajinget ke beskem hau Jesu Kris ublei ubala pelat yangi baro na kapop dbmnTv de Shillong. dbmnTv de Shillong.
ngikwa abonong ipi ki Samla kawai ni kita kishin bang mapi bilang ki Samla ki ba ye ju blai ki ba ye ju barang kade ke jing ye ju pi ban le chpoi jing mane ban si benta ke mas bakoi teng ilala dan ketugani ki Samla ong e baro hendai kindian mut ki ki Samla ki ba shitram ba ban kit kam Samla hendai jila di syakamas kim ju poi kemudian kim ju priang syaka sakramen jipla kim ju khamlai jila di kade kam dei kita kishin ke baba niko abonong ipi ka jingai ke baskem ka pau ro hakikam ka jing ye ju pi ye ke yukres bakoi ye ki sakramen ka jing ye ju pi jong pi ye ke ying mani kade ke benda ka bakongsan ba hadu kata nangta niko abonong ipi ka kor ke baba kade ke benda ka bakongsan ba ha ka jing em jong pi kom ki Samla ka kor ke baba ngati pila abonong ha ka jing Samla jungi ngidei ban kemen ngidei ban le pun ki hendeng kenau ba ka jinglong ba kade ke benta ke bakongsan naman itip ba ke mapilong mapi kade ke ta ke ba balang rukan selong menta bat kalasyai na ta kadaw ngidadon ka jingang lut adu kata benong ba ka ki program jugi kum ki Samla kam dei ban kut tang ha ke jingyer wai ke jing syat kata kade ke benta ke bakongsan pidang Samla bidang kam rawai bidang kam syat bidang kam kemen kita kide ke benta ke bakongsan hendai ke juga porpat kumagi ni program ngidei ban kan mau bagi ban yo ye ki masuk men iba belmori dan hang ni insan nak hampun jilu ju ga kiten ke jong play preng jumpi ki Samla sibet ban kren na kam ta jong bha ke jing bha jong ki Samla ni kwa bonong ipi ka jingai ke baskam ke dei gwe ke benda ke bakongsan bang ra krem nei meniru ka jingai ke baskam ke dei ke bakongsan hadu kata ni kwa bonong ipi ki Samla ke we ni kita kishin bang mapi bilang ki Samla ki ba ye ju blai ki ba ye ju barang kade ke jing ye ju pi ban le chpoi jing mane ban si benta ke mas bakoi ki jinglong babha di ki quality ki babha ke jinglong Samla Ka Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 6 haka khat artrik KYLLALYNKOT kalasdang halum Sinai Parish umden haka ba ya kalama convention lapen her do bat mirul bonds aim MLA hakamat ki spangut ki Samla Catholic na ki santali ki parish ki bahap apo kani ka zone hakani ka sngiple la don lang Reverend Father Peter's Imle Spiritual Director ki Samla Reverend Father Michael Kongan Parish Priest ko umden Samla Benedict Mayong President Seng Samla mat kinongkit kam jong ka Zone 6 legit ikapang pedeng jong kani ka convention de ki kintin na ka gospel u Lucas kalanong ka banreu ka dukhat ka pasaw pulai ka boong uding ubabha jusay ki so ki basniu lemne uding ubasniu say ki so ki babha kani ka convention kan kut akasngi ublay ka khat saw tarik KYLLALYNKOT ha kani ka sngi dangi kani ka lempung de ki spangut ki khun Samla Catholic ki latut si umden na parish nongpo kadhor bernihat bat siang ya ganti hadu kesni ke bangin pengkut ya kene ke convention di hakani ke por ngilapoi hapakut ya Isha ka ajing kemedengi na ka benda kalawai jong balang na ka benda kalawai jong imlang salam tu si benta kain hakani gesni ka benta de do benta la sai sni da jing rublai ta kom ta kain ublai sa ai bo de pi ublai sa pensyai pi hagaji imjong pi ba pindai bendu jingkerman hagaji imjong pi balai ublai dorong ka ba pi udan senda jong pi hagaji imjong pi man kasi di dengan din kublai sibun ublai ni ku do pi wai pi tu a ba gane
away naki the cut naga Bible naga sam ga bakandai po ar kawong ubahok undang roy kumu ding telai undang san kumu ding kedar halebanan kami keren ya uding ubah na yuso ubah kalau jukran ya gini babun ki lempung sepang uding kedar but gilai teli ki jinglong jong uding kedar ki jinglong ki bolong very unique uding kedar udah uding buran lai teli ki jinglong kabanengkong ga dia uding uba kabaar udah uding uba bet bat kabalai ke jinglong jong udah uding kedar udah uding bodan ke jing ubi ya uga Deki hajar ngut ki Samla Catholic Shinrang bat kentai kila tuat Shillong ba jawai na keleng ki parish jong kani ke jalan NIAM ba bani shimenta ha kelempung bakat riu jong ki sang Samla kaba lazdang ha ka khat ar terik bat kut ha ka khat saw terik KYLLALYNKOT lapli kani kelempung ki Samla Catholic dau ba Khuborjylla menteri ke sarkar Meghalaya komu kongsan kadba ka kong perina Shilla kalalong kesembut kongsan ha jawai parish ha ka khat ar terik KYLLALYNKOT Haga jingelang pli di ki hajar ki Samla ki lapoi rengkat ki padar ber ki sestar na keleng ki parish jong ke jalan NIAM ba jawai. Kejing temu bukongsan jong ni ke lempung kolong banduriap syai kai bat ban ngam jeli wi kejing tip syapang ketin beim jong blay ling ba ke Bible. Ki wei pat kejing temu ki long ban wanra ya kejing e kejing teli bat ya ke mensim shipara hap deng ki khun Samla jong ke balang ki basyong basa ha keleng ki shnong jong kani ke jalan NIAM. Right Reverend Bishop Ferdinand the KYLLALYNKOT sa jong kani ke jalan NIAM unlong ukongsan ha ka jing penmenta ya ka mas bakhot ha ka sngiu blay ka khat saw trik ha kini ki lai sngi kindon ki program jing hikai ke jing emerging mud ki plajing kli halor ki phang babonjat halor ka jing Kristan Catholic kiriu shempang kin a jing hikai bat jing batai sani halor ka tin jong blay bat e ka jing Kristan Catholic Kani kelempung ki Samla kan sepern hembren sim ye ki jing em baman kasngi halash nong lathau bat kan wanra ye ki jing suk jing shngan ha ke em lang salang. Jadi, tahu tak sih no? Tahu sebagai kong perina roman kami sembut kongsan. Yu pilih tak sih. Dewan saya pada DYD yoi. Bubut sama forning yang saya dari ma forning wan bubut saya sista di YLA sista Soki
Mấy con nông chap bật bao cái chân siêu ngộ của khui ở lại nông buồn nông tháo ở đây aiยังไงพี่กันนี่กันละที่เชื่อมลังคำนี้คำชิงชิงเสียจากคอมเมนต์ออกวันนี้ก็สนี่มันสเก็ตบอกก็สนี่บอกคอมเมนต์มาอย่างไงหาว่าโยอัตเทนที่โปรแกรมที่บอกเพร์ยังก็บาลังก็ยังอีในเล็บคอมเมนต์เองก็ดาวโยอยู่พี่กี่คนครูกี่คนสัมลายยังก็แทนยังอีบรออุดยวันพี่ฮัดดูกันนี่บุญเส้นจุดเป็นเดียวเขาอีกำกีชิฟเกสหาวไลให้กินตัวกินโปรแกรมและเอ็มดูอาร์มุดเลงุดคัตเตเลอีเป็นยูว่าอีกุนเซนุอีกเวนีตั้งว่าฮันรีจุดเสียวเดียวอีอยากกินน้องปลายว่าแม่บุปรอมอยากกินตั้งวันนี้ก็สิดมันเซนออกขวดพี่วรอกี่คนกันรู้คุบเลชิบนี่พี่ก็จังหวะนี้พี่จากนี่คอนเวนชั่นหากว่าพี่เป็นยูพี่Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 1 kalapli perda daga jingriu blay jingkende ba jingshet rehamin sim yaka 4th Zonal Youth Convention haka khat artarik KYLLALYNKOT hamau khar parish da uba Vincent H Pala UMP Kumukwangsan haka jingsen ran ringkat jong Reverend Father Tabor Lang Lingdo Parish Priest badru Spiritual Youth Director jong Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 1 Hakini kesengi play laysen ran langru do Reverend Father Andres Pariat, Assistant Parish Priest, Reverend Father Wan Lambok Lingdo, Youth Director Kalaban Parish, Reverend Father Mahimaidas, Youth Director Mauprem Parish, Father James Thurnyang, Sister Rosemary Lingdo, bat kiwek sister na lor kispangut kisamla bat kinongelam jengki na ki parish kasor Shillong. Lapediang ngobhaya baro kiblawan syakani kesengi play yakani ke convention do Samla Khubor lang ji jaran President Keseng Samla Maukhar Parish, baru General Secretary jong Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement SCCYM Zone 1. Reverend Father Tabor hakajing keren sedang ulas neng bat kentui ki kun Samla kini kesengi, balapli kini ke convention. Uba Vincent H Pala MP ula pelat pai baru ika theme song ki kun Samla jong Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 1, kabakudup ya santali ki parish hapok kini ke zone, ki bakentup ya ke Maukhar Laban apa Shillong Mauprem bat Maulai Parish. Uba Vincent H Pala ulakan tading ya ka mombati kum kadak balapli kini ke Lempung. Haka jingkren lingkot ulapan kan mau iki Samla da ka boong. Kumba kini ke mombati ke syat jingsyai, piru tolong ke jingsyai ke perthai, haki saudong saukun jang pi baman kesengi. Haka ni kesengi sedang Reverend Father James Thurnyang ula ajing hikai ki kun Samla ka bedei bat ke theme jang ka World Youth Day. Lepen bot sedang kejing hikai nak Reverend Sister Rosemary Lingdo. Lepen kut yakni kesengi ningkong jeng convention nak Mas Bokot dau Father Jemris Shilla Diocesan Youth Director DYD Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement. Kelino. Aku kesengi adon arno ki kena Samla ki bakam siang. Bat kila ong inlek keli kejing keli ke bau ne o pukir punumlah manjubah. Margi orang ulang start pelan ini lek penram banyak dia kira lek angut kira aku ikaru berapa jam kata karu idoni we simkar ibarit ban ibadah kakti ban kila ongin keli don ayu apa ni karu tadawang don kasim in keli di kasim ayu tadawla ya kata ru in kelipat dan imne dan yap kalau orang dang im kin kenyap niam lagi orang layap
taking pelaj bin im yo hanta tu lak feel bin neu pukir start dia baru armut kila lek akhmat chung neu pukir kila rai ta iru chuki nalapoi kili nau tau pukir bagi om go pukir ma pi video brio pasta pi don no dik cuba jo jingkeli baro mentang kili na pi la kili don ayo ni aporo dia tau pukir uang don kasim teh lahir ki peramaki Peit nak contoh ni leh teh kasim ayu teh ulah Peit yang ki uang kasim khan toh SECYM naik boleh ke pangro yai pada table ndo Paris Pris pada Khubor dolongi youth director kumjuru indan hani pada James idon roy pada Andreas pada Walambok pada Mahin pok mapremo pada yai sister ke dalam ni ketikis ki Rambak balang kumjur ye Pak Manuel bawan lambat ngana do na kohti meni na wan sini na me yabe apa sengai sel walong bok dia sengai ko play kerpang di baro di Samla jong kene na zone ka senam thmai ka bakmen ka basuk kaba aini kitendam kejumbiang kejungkoi jingkia kaba bahana mentak nis number 1 so don bok banyo banya don lambat pi kene sen kaba nongkong ba ayo ban ya don lambat ni ke zone ndai kimi kipor nasion la bon sen ngai la ya simbenta nang taki Samla te kublai subon ye pada tebor bala ai jumut bangan yo ban dan ni ma pada asio apa keling-keling di Paris ding ting-ting asio kelam dan di Paris bangan pat poi kable suboni piro Samla kitbok ba hila phone group ma jing sanga de bandona jawai tak ski tambang perkat banga wan ha jawai kini ki tio balada te kini Samla kilawan kila sedih Samla ke pastat ki tip kumnur menganggap nasio ba don pot ban don tarisi Badda kini ki Khubor ngi lapoi shi ka bakut jang ni ka thup Khubor ngi ai ka jing khublei phi baro be pin kot pin klan bat ngi kerpat ye phi balada don ki Khubor baja ha ki parish ni ki Shillong jang phi sngo bha be pin pha ni pin tip shingi how team number badon ha ka screen jang phi khnang bengin dang la ban pin mi man ka tayo ye ki Khuborjylla Khuborjylla Khublei shibon ublei unkur khu ye phi